азизи шабакаи Сафина, ин барномаи навбатии Хуни Тоҷикистон аст ва мо имрӯз қарор дорем дар хонаи апаи Малика. имрӯз апаи Малика як хӯроки бисёр ҳам болаззат омода мекунад, беҳтараш худаш гӯяд. Ассалому алайкум. Ассалом. Хуб, имрӯз апаи Малика кадом хӯрокро омода мекунем? Ман ҳозир манту, манами авқотои миллии худомон, гул манту. Хеле хуб. Дӯстони азиз, аллакай шумо пай бурдед ки кадом хӯрок аст, яъне манту ба таври хос апаи Малика омода мекунад, гулманту ном дорад ва барои ин хӯрок ки ҳамаи шумо медонед кадом маҳсулотҳо лозим аст? Лозим аст гӯшт, пиёз, ор, равған, намак ва хокаҳои хушбӯйкунанда. То кадом андоза ин хӯрок болаззат меояд, ман ҳатман баъд аз омода шудани ин хӯрок, яъне гулмантуе ки апаи Малика омода мекунанд, дар сари дастурхон менишинем, мечашем ва мегӯем ки чӣ гуна лаззат дорад ва апаи Малика низ мегӯяд ки ин хӯрокро ба таври хос омода мекунад ва сири худро дорад. Дӯстони азиз, он нафароне ки навакак ба шабакаи Сафина пайвастанд, марҳамат, шумо оғоз кунед. Мо қарор дорем гуфтем дар хонаи апаи Малика ва хӯрок бисёр болаззат омода мекунад. Имрӯз гулманту гуфтанд ва гулмантуе ки имрӯз омода мекунанд апаи Малика фарқияти кул дорад аз дигар мантуе ки дар дигар манотиқи кишвар омода мекунанд. бисёр хуб аллакай шурӯъ карданд ва соли аввалин ман ҳамин аст апаи Малика ки бештар барои фарзандон, барои аҳли оила шумо кадом хӯрокро омода мекунед ба ғайр аз манту? Ҳамин галупси, капусти, болғорӣ, тушбера, хай ҳамин ош. Бале, бале. Хурутоб, гандум. Хуб. Гандум куча. Хеле хуб. Дӯстони азиз, аз он лиҳозе ки ман камакак халал нарасонам апаи азизамро, ман зудакак 3-4 саволи худро медиҳам ва баъдан пурра ба кор дода мешаванд апаи Малика. Бори дигар гуфтем ки аллакай то қариб 1 ё 2 дақиқаи барнома аллакай сипарӣ шуд ва зудакак ба реза кардани пиёз шурӯъ кардан ва ба итмом низ расонидан, яъне бисёр зуд кор мекунад. Хеле хуб аст ва баъд аз оне ки пиёзро пурра майда мекунанд, шурӯъ мекунанд ба майда кардани гӯшт. Аз ҳамин лиҳоз апаи азиз, барои анамин омӯхтани насли ҷавон духтарон, хуб анамин хӯрокҳои миллиро бояд ки омода бошанд, барои омода карданашон ёд гиранд. Чӣ бояд кард? Бояд падару модарашон, модар бисёртар модар дар хона ёд диҳанд фарзандони духтарони ҷавонро то хонаи шавҳаршон рафтана. Ана унҷа рафта ба азоб намекашанд. Яъне дар зиндагии мустақилона бояд дигар азоб намекашанд. Ҳамин тавр аст. Тайёрӣ бинанд. На танҳо пухтани хӯрок, балки анамун рубучини хона, ҳамин хел аст. Тозагӣ, ҳурмати эҳтироми анамун ҳусур хуштомад. Дозандагӣ мисол. Хеле хуб. ҳама чия бояд айхони модар, ако модар бисёртар ёд метиҳада, падар не ё духтарода, модаро бисёр ёд метиҳанд. Мана ҳамин пухтупази, мана ҳамин авқотои миллии худомон, хӯрокҳои миллӣ бештар, хӯрокҳои миллии худомонро ҳамаша бояд модар ёд диҳад. Хеле хуб. Хуб апаи Малика, дар баробари оне ки шумо хуб гуфтем ки бешубҳа дар тарбияи фарзандон хуб машғул ҳастед ва инчунин дар саҳро кор мекунед, яъне хоҷагии деҳқонӣ доред. Чӣ гуна аст дар он ҷо? кори ҷисмонӣ кардан, ҷамъоварӣ кардани анамун хуб чӣ мегӯянд ғалладона? ангур дорем. Хоб. ангур ва кор мекунем. Ман сари фарзандони мактаб гусел мекунам. Донишҷӯ ҳастанд? Донишҷӯ ҳастанд. Дуруст. ва ё гусел кардам пас кори хонама тинҷ мекунаму саҳро мебурам. Хеле олӣ. Саҳрода кор мекунам, бо нисфирӯзӣ мебиём, авқоти нисфирӯзия тайёр мекунам. ҳамаша ба калаи худам ҳамаша хел. беҳтарин. Яъне ки дӯстони азиз, ин маъно онро дорад ки зани тоҷик аз уҳдаи пухту пас кардан, таълим додан, тарбия додани фарзандон, дар саҳро кор кардан, яъне тамоми корҳое ки ҳаст аз уҳдааш мебарояд. Анамун маҳсулоте ки шумо ҷамъоварӣ мекунед, гуфтем ки дар баробари ангур, хуб орде ки ҳаст, гандумашонро худатон мекунед, ҷамъоварӣ мекунед. Равғане ки шумо истифода мебаред дар хонаатон, албатта аз ҳамон зағире ки худатон мекунед, ҷамъоварӣ мекунед. яъне тамоми маҳсулоте ки апаи Малика истеъмол мекунанд бо ҷамъи оила фарзандон, ҳамаашон
محصول دست خودشون هستند، یعنی طبیعی، بسیار خوب لذیذ و به استفاده یگان موادهای کیمیایی. خیلی عالی. دوستان عزیز، تا این دم چیکار کردن اپای ملیکا؟ الکی پیاز رو پورا در یک مدت کوتاه میده کردن، ریزه کردن و شروع میکنند به میده کردن گوشت. از اون لیوزی که کمک من خلال میرسونم به اپای عزیزم از امیلیوز، بعد از یک وقفه کوتاه من دیگر یک طرف هم میشوم و اپای ملیکا پورا متمرکز میشود به میده کردن گوشت. ما رو همراه باشید. امروز در برنامه خون تاجیکستان اپای عزیزم آماده میکنند گول مانتو. بعد از چند ثانیه برمیگردیم. ما رو همراه باشید. پیاز رو میده کرده شدیم، بعد از اون گوشت رو میده میکنیم. بعضی گوشت رو از گوشت میده کنک میگذرونن و به فکر من که نطوری است، چون که کورچک ریزه کنن میده کرده و طعم و لذتی همین مانتومون با مزه تر میبیه. برای هوای من همین کورچک ریزه کردن انتخاب کردگیم. ما در اویلمون فقط محصولات استحصالی دستان خودمان رو استعمال میکنیم. مثلا من گندم، از گندم ارد میکنیم، ارد گندمی خودمان نون کرده میخوریم. انا روغنمون هم ای همین روغن زغیر کریده، ای زغیر روغن میکنیم، روغنی زغیر استعمال میکنیم. یعنی شما گفتنی هستید اپای ملیکا که اگر شخص خواهد کوشش کند، مهنت کند، حتما که زندگیش خوب میگذره. البته همه مهنت کنه زندگیش خوب میگذره. همه محصولات دستی خودش رو استعمال میکنه، تازه همه چیزی تازه رو ده. من زغیر روغن کنیم، روغنی تازه میشوه. ارد میکنیم، اردمون هم فایده‌ناک. بله. فقط همین ارد گندمی تازه فایده‌ناک ارد است. خب اپای ملیکا، انا این پخت و پز رو، پختن خوراکای ملی رو از کی یاد گرفتید، از کی آموختید شما در جوانیتون؟ من فرزندی کلانی مادرم بودم. فقط همین زندگی رو من می‌بردم. مادرم کار میکردن و من میفرمودن که همین کار کردم. من میکردم، از همین یاد گرفتم. آدم خواه که کنه خودش وای کردن میگیره، چیزای نو برآمد تیار کردن میگیره. یعنی خودش ایجاد میکنه، یک چیزی ایجاد میکنه. خیلی خوب. خودش ایجاد کردن میگیره. گوشت و پیاز رو ریزه کرده شدیم، انکو هر دوشه میگیریم یک جایه میکنیم. کمترک روغن میاندازیم، نمک، خاکه‌های خوشبوی کننده یک جایه میکنیم. همش رو یک جایه کردم، پس بعد مانتومون رو سر میکنیم. اکنون زوالا رو تنک کرده شدیم، بریدن اون رو سر میکنیم. من اینقدر کرده بریده میگیریم، راست میبریم. یعنی هر کس میتواند موافق تب و ذوق خودش برده. اون افرادی که میخوان منطوی خب حجمشون اگر میده خواهد آماده کنن، میتونن زوالا رو میده تر برن. با طبی خاصی خودشانده خیلی کفاره هم خیلی میبرن. زوالا رو بریده شدیم. اکنون فرش آن را آورده، قیمه آن را آورده، در درونش پیچانده در مانتو پزک میمانیم. بعد آماده می شود.
омода мешавад. Баъд дар алов газ пилтаба меёд, дар алов одди аловда мепазем. хеле хуб. мо занакои деҳот ҳами хелин короба чӣ қадр завқ дорем. ташаккур. дӯстони азиз, акнун пурра омода шуд, яъне мо як қадам боз пеш рафтем. инак зувалоро пурра буриданд, омода мекунанд ва фарш аллакай тайёр аст, яъне анун гӯшти реза кардашударо бо пиёз ҳамроҳ кардан, омехта кардан бо анамун хокаҳои хушбӯйкунанда. таҷҳизоти барои омода кардани манту аллакай дар ин ҷо ҳаст, омода аст. фақат апай малика ҳозир шурӯъ мекунад барои хуб анамун печондани фарш бо чӣ дар зуволаи махсусе ки мебуранд. ва гуфтем ки ном дорад гулманту. гулманту ба таври махсус омода мешавад ва инро апай малика бисёр хуб омода мекунад. баъд аз чанд лаҳза шурӯъ мекунад ва ман халал намерасонам. моро ҳамроҳ бошед. ин барномаи Хуни Тоҷикистон аст. аз шабакаи Сафина қарор дорем дар хонаи апаи малика. марҳамат. қимаи тайёр кардагиамонро дар дурунаш мемонем. дар дуруни зувола монда. алаку гулмантунро печонданаш сар мекунем. ин хӯрокро тайёр кардан он қадар қиин нест. ин мантупазакро мегирем, равған мекунем. шурӯъ карда равған кардан дар кор. он қадар душвор не, ин осон. чанд қадар қимаашро бисёртар андозем, бо ба маззатару бо лаззаттар мебиям. акнун дӯстони азиз, билохира пурра печондан мантуҳо омода шуданд ва баъд аз чанд лаҳза мешаванд дар куҷо вориди хуб дег. яъне ман ба шумо мефаҳмонам чӣ гуна. воқеан гуфтанд ки дар дигар ҷоҳо бо асбобҳои барқӣ хуб мепазонанд мантуро, вале апай малика дар хонаашон дар дег инро чӣ кор мекунанд? мепазонанд, меҷӯшонанд. чӣ гуна аст? баъд аз чанд лаҳза хоҳем дид. ин барномаи Хуни Тоҷикистон аст. моро ҳамроҳ бошед. акнун ман гулмантумонро печонда шудем, об дар дег пӯшида истодааст. ана мантуро мегирем, дар вориди дег мемонем. баъзеҳо аз чизои барқӣ газ истифода мебарем. мо не, мо дар алов мантуро тайёр мекунем. болошро ман ин зайкати мепӯшонем. 25-30 дақиқа аст мантумон тайёр мешавад. бинандаҳои азиз, билохира омода шуд гулмантуе ки апай малика омода карданд ва акнун дар анамин чӣ мегӯянд инро? сафол. бале, сафол, лагани сафолин мебардоранд, ороиш медиҳанд ва меравем сари дастурхон бо ҳамроҳи апай азизамон ва мечашем. моро ҳамроҳ бошед.
دوستان عزیز بالاخره بینید که چگونه نمای زیبا و نمای دلکش و اشتیاور دارد گلمنتویی که اپای ملکه آماده کردند. تشکر زیاد به شما، دستتون درد را نبیند و بعد از یک لحظه خیلی کوتاه ما با میخوریم در سری دسترخوانی اپای ملکه. ما رو همراه باشید. بسیار یک بوی لذیذ. دوستان عزیز لحظه‌های حساس مرحمت اپا عزیزم. خب گلمنتویی که با مشقت‌های زیاد آماده شد بالاخره می‌چشیم با همراهی اپای عزیزم. با اشتیا باشید. مرحمت. اکنون لحظه‌های بسیار هم خب فرح بخش گویم خطا نمی‌کنیم. بینید که چگونه همون تاجیکستانی عزیز گل میشکفد و اون نفرانی که از دیگر مملکت‌ها میآیند با خوراک و با چشیدن خوراک‌های ملی تاجیکی در حقیقت بار دیگر میگویند که واقعا هم مردم تاجیک دارای تاریخی بای، مدنیتی بالا و خوراک‌های خیلی لذیذ هستند. بار دیگر تشکر به شما. سلامت باشید. بینندگان عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خانه تاجیکستان از خانه اپای ملکه به آخر میرسد. تا دیدار نوبتی سلامت باشید و همیشه خوراک‌های لذیذ تاجیکی را استعمال نمایید و تنها موافقی معیار. خیر دوستان، تشکر زیاد.